Çok rahmat Gülzadeciğim. Anda biz size ırkesemizden ikinci bölümün açık deyip jarıyalayız. Kızıl Gül degen çıkarmamızın Keremet Tursunova degenimizden kabul olmamızlar. Gelişler, hurmatlı mehmanlar, geçişler, bölgülasın davırcılım. Hemese keyinki jarımda çorma, altında olgun atalarımыздың, apalarımыздың жаш кезінде хит болған 18 жаш деген çormаны kabul etmişler. Çok rahmat. Anlamasa keyingi gezek bizden Kırgız biyi Dostlan. Dost olamızdan. Çolpan Ece, Alın Ece.
geçelim degen keremet dürbiyegen kara çorba kalayıp da biyin var ve bilmegen geden kıymılda gelir ki doydun gayda gelir geçke kim bileseden soluktan min payda geden bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın Olacak başka geden bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın sizden iyiyiz Oğlum orada duran şart bakalım. Kara çorba kalayıp biyin bile bağlanıp gel bile serinmeniz çürük alsın bu anı adam bana kim taşlayır geremet dübi başlayır arap dursan hiç kimisi birbirine kalışmayır gelen bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın sizden iyiyiz gelen bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın sizden iyiyiz Sınıp bilegen sarı teşkin bilmegen kalın vardı kürgün beysi sürme aldı toy degen deden silgiley keremet deyim bilmey derin sap oluş kara cormo bilmedi gelen bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın sizden iyiyiz gelen bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın sizden iyiyiz gelen bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın sizden iyiyiz gelen bilegiz çekildesin denegiz Bulur beni ester alsın sizden iyiyiz Zik zik. Olacak boşta duran sevgisinden kalanlar. Hey 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 hey. Hareketli bolçağlar. Çok rahmat. Dostlar Turunbekov oldu. Sizlerin aldığınızlarda anan gruppa поддержки Алтын Эже менен Чолпон Эжеге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Анда эмесе Дүбөлөр болчağlar. Анда эмесе ыркесебиздин кийинки кезегин ысык аталык өзүбүздүн жердешибиз таланттуу иним Арсен Маратов узатып койсок Жан Эркем аттуу чыгармасын тартууга берсин. Кабыл алып коюңуздар. Bir gana sizler için. Kol çalmanız. Rahmat. Рахмат. Дағы да қолшақ қошты бәргіздер, менен ұрыма артымда биле берші адамдар бар. Оған да биле бершістер. Кеттік ана майыстыра кеттік. Бардығыз қолашылар неге шықсақ дағы olur. Ерген сіздердің қатыстар үшін. Gelіңіздер. Isıklar Çayı oynayalım. Gelіңіздер. Çıkın beğenizler. Dinlesinizler olun. Askılar oynayalım. Hey!
senden başlar. Ezanlara koysun canına olsun caşa. Çatışkanın vurgulu, vurgu yanına vurgulu. Canında ayar çadırken, bana şiir sözünü. Yüreğimden durma, genç yüreğimden durma. Kaderine acedeyim, sen baktın oğlum. Çatışkanın vurgulu, vurgu yanına vurgulu. Canında ayar çadırken, bana şiir sözünü. Yüreğimden durma, genç yüreğimden durma. Kaderine acedeyim, sen baktın oğlum. Çok rahmat. Varsa bolçağımızda benim. Bolçağımız. Anlamasa keyinki bizning кезек Kalima Gulnura benim atam eng жақсы адам дегендерді атына білмейінше. Чоң рахмат сырға. Сынчы жолдош, сындач мен аябай. Тарынбаймын танышты та карабай. Жакшы болсо, жакшы деген ырымды, жаман болсо, жашырбай айтчынымды. Анда эмесе сиздер үчүн Самара Каримованын менин атам эң жакшы адам деген чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Бул чыгарма мени өзүмдүн көңүлүмө ушунчалык жагат. Менин атам чындыгында эң жакшы адам. Кабыл алып коюңуздар. Шандурак колчак, колдоп, коштоп турабыз. Бардык эле аталарга арналат. Ağladan geçeni berim, canada can yüreğim. Sandım güç kubat denizim, sürünsün direğim.
намазыр болгон Калиева Гүлнура кол чабууларды Кыргыздын залдын колдогон, кыргыз элин колдонгон акыяны баштап бермекчибиз. Сиздердин алдыңызда да акыя. Hey, кеттик! Акыя, акыя, акыя. Sözdün başatı amandaşı balalı. Akıya, 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 akıya. Isıkandan geriden sıfır aytan salamdı. Saltı ulan ovalot salamdaşıp alalı. Örkesege gelgenler kızıklı oyun salalı. Kana mesel kurbular ak yoluklu taştaylı. Akıy nekli baştaylı. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Ürkese de cengeler. Ağırsanay tutuğlay. Bitte şehirge çoğu tapay. Bir kereyle bıdılay. O cengeler. Ürkesege geldiğimde en ufkun geldiğimde. Ürkesege geldiğimde cengeler benim tegim be. Akıya, 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 akıya. Akıya. Akıya kaytıp sayrasam, sarkargan tişin kayrasam, akşıya taraf dikteysin. Akşıya taraf dikteysin. Aytkanımdı ulup koy. Var mı bizdin? Çekteysin. Menin adım sayrakan, taң atkanca sayraşam. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Біздің айылда жеңгелер сөз сөйлешіп құтылды. Бұл тұрдан шайыр жеңгелер баспана жүреді. Akıya, 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 akıya. Aklıma bir şey oldu. Öbürü bağırıp gitti. O cimrilikte arasam, arap tutsam cımakta. Küçük doyuyor. Akıya, 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 akıya. Akıya, akıya, akıya. Көп кайыкта мен болсом, чөгүп жаткан сен болсоң, жаныма барып ойлобой, башкача ойлосоң. Акыя, 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 акыя. Ay jigit avayla, barıp kelgen Kıtayga. Jinimezsen көп desek, batırıp koyam mulayga. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Kileşken bunlar cengeler. Teride vaptan gettiler. Bol değeri jetsek, aytışımız ettiler. Akıya, 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 akıya. Akkaranlı, ılgaylı, birimlik dostluk sıylaylı. Birimlik dostluk sıylaylı. En jirtikli taktap, ırdaylı. Akıya, 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 akıya. Akıya, 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 akıya. Ödönü жоқ бұлдыр қыз. Көтерілме құлдыр қыз. Менден бірді көресің. Ақинек айтсам бөлесің. Akıya, 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 akıya. Ay cimrilikte oldu. Bir söz etsem mutlu. Sağmışın sizemde ayınları torpal. Akıya, 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 akıya. Акыя, акыя, Akıya, akıya, akıya. Оғуңдарды саапты. Өлүп баратса жоготпойм. Сага окшогон жеңени өлүп баратса толготпойм. Акыя, 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 акыя. Oyun bolsa terektey, içim bolsa çelektey. Canıma gelip sansızsın, kurtuk koyduğun eşiktey. Ayından gelgen altınay. Ayla yürü de alırsın. Haka deyip cıgılıp 6 gün jatıp ayıktın. Akıya, 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 akıya. Mazırın takası, sensiz sardın bakası. Kışaptağın bul jigit, erkeklerдің mangası. Akıya, 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 akıya. Ауылды қыздар бас қылап, Кыргызстанға қайтқылап. Айылыңызға тез барып, ақинекті айтқылап. Akıya, 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 akıya. Bu bari tamaşa. İçine çınlar canaşa. Bakay hoşlu manastay babalardan bol bol. Alan kavunu kavun alın koy bular. Akıya, 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 akıya.
Ahmet Ezebay'ı solca uzun çok artmasınlar. Solca toz olanızlar deniz güzelizken. Annesi elinizde biz sizlerge bir suranış Çüytok Muhton bir jigit her bir rayonda birden jigit gerek bizge baykeler, jigitler, jaş birden jigit beringizler. Tak, Sokuluk rayonuna başlaydık. Sokuluk rayonu bul stolik, darlı bulda stolik ha? Moskovski rayon, geçinizde. Sokuluk rayonu bir ha? Gelin sayılır, gidiyoruz. Çünkü baykeler, erkekçe onda, ürünümüzde böyle işaret ettiğin onda, çift koltuğun baykeler yok. Anda baktığına kadar aşağı her bir yolda 3 tane erkek gerekken de işte. Özgürlük kaptır şapka. 3 paket.
Соколук районунан 3 байке сенсин, красавцы, самцы. Так, Московский район кайсы райсыз Бияқтанда 3 байкелер, жигиттер, байкелер болор, 3 жигит или 3 байке. Так, кеңіз байке, ертелетіп, уақытты тас, турс етіп, Сокулук району, байкелер чыкты, канамесе, эми кейинки район, Московский район. Üçüncü bayke geliniz. Uyanmanızda geliniz. Kanamese. Tüy Tokmok rayonu canan öyle ayın var olsun da. Baykeleri var mı? Bitti bayke istiyor. Ama da baykemden çoğu çıkartmam. Neyse de çok bunlar. Bol bitti başka. Şimdi yine rocklarından belki bu demede hatta bir canlız böyle çıkarırsan isteriz. Vallahi da. Vallahi kol çavalar çiğ toplu. Ettik dedin orada. Azıcık ders çıkarttık. 3'e olsun 3. Çiğ tokmaktan daha bir. Oyunu ilgeriden var. Saltılay, unutmay, ürkese olduklarına keyin bayırki çalıştırgan hareket oldu. 3'ten adam her bir rayonda. Kemin rayonunda karşılar çıkartılan. Ничего подобного. Benim de oyun ne kabay gelir sana. Çiğ tokmak menen sokuluk keminmez geçirestim. Keminler işlemelik geçirestim. Çiğ tokmak menen sokuluk. Bravo. Gelinize. 1, 2, oyunu şartını bilesizler daha. Kayak kartın geçse, o solcak utat. Anam utkanacak toka belek alıp, utulganacak alıbaydı. Zararına edip koyuyorum. 1, 2, baksana da. Ben estek ettim de. Günlere bakmayı süslüyorum. Sayılardan beyim. 1, 2, 3. Nasıl gülecek? Teşekkür ederim. Kazan burada mutlu hasta oluyor. Görmede soğuk rayonu. Bu soğuk ederken böyle kaldı o prasada. Yani ama ne izliyor? Çok rakmaz dergi. Güç kuvvet. Anlamasa Kemin rayonundan düştü. Bana geldi şans. Biri gelgen şanslı böyle verdik baygeler. Kemin rayonu. Kemin rayonundan doğru. Sol cana baygeler. Baygeler. Keminlik baygeler işte olurken Moskvalılar işte benim koyuyorsunlar, ben de singer alıp koyuyorsunlar, Verdik. Çok, o arkanmayın. O, sizler biraz benziyorsunuz. Bekle. Otur, şaşmaz mı? Расслабься мышцы.
слабцы мышцы. Тырышпагыла депчи. 3 менен бүтүрөбүзбү же кандай? 2 менен эле бүтүрөбүзбү? 3 менен, кемин 3 менен суранган? Амаспач? 2 мененби? Анда кеттик! Еще. Главное не выигрыш, главное участие дейт да? Ошондон сиздерге ордуңуздарга бара берсеңиздер болот. Маскалдарды куттуктап болот. Санаган байке, жанузак байке. Кол чабуулар байкелерге. Аракет кылышты, заслужили дегендей. Кол чабуулар. Анда эмесе кийинки конкурсубуз биздин. Кийинки конкурсубузга бизге деген ар бир райондон мен деген айымдар керек да. Биздин эжекелерибиз керек. Апалар деле боло берет. Жаш келиндер, кыздар деле боло берет. Кандай белгиңиздер? Оюн шартын ошол. Табышмакта. А так тоже күчтүү керек. Күчтүү. Келиңиздер, ар бир райондон бирден айым. Кол күрөш болмокчу. Кол күрөш. Эң күчтүүбүз деп өзүнүн күчүнө ишенген да Неге жайылып азыр иштеп коебуз. Жайылып илгертиден бери келаткан оюн кол күрөш. Азыр эжекелерибиздин кимиси качок, кимиси зың көрөбүз. Кандай эмесе Жайыл районунан чыгыңыздар. Жайыл районунан бери. Сокулук районунан Сокулуктан жокпу? Токмоктон чыгабыз. Келиңиздер. Токмок менен Жайыл району. Мындай дастар. Чыканак, эки чыканак бирдей болуш керек. Siz buyakta bol buruşta yapamaz. O lakot çıkanak bir değil oluştu. Anam, bir-birimizle birlikte karab durup. 1, 2 жарым. Ниточка, с иголочкой такой человек. 2 жарым, 2,75. 2,75. 2,95 lira oluyor. 2,95 da olur. Anda 3. Yettik. Rayondur, toplap durumuzda. Aça, eskisi böyle durumda gördün mü? Amme, biz müzikal başçı duruyor. Amme. Şu yalga oldu da bu cep. Vay patasına buraya, görmüyor ya. Anasına bak. Dakika, çarşıda. Teşekkür ederim. İyi. Жайыл районун чечти келатат, күзөтөбүз келатат. Жайыл районун келатат, күзөтөбүз. Жок. Çok bolbalı. Bir, iki. Ezer, байкелер, bu сценада тургандардын баардыгыңызга кайрылып кетмекчимин. Калган олтурган адамдарга көрүнбөй калды. Кичине эметсеңиздер, өзүңөрдүн ордуңуздарга отуруп берсеңиздер, сиздерден сураныч. Өзүңүздөрдүн ордуңуздарга пожалуйста. Пожалуйста, please. Please. Бири-бирине берип кетсе. Эки эжемдин тең аты Назгүл экен, сыргак. Давай, кеттик. 1, 2, 3. Çay var, müzik çiğ topla müzik
Назгүл эжекебиз. Назгүл эжекебизге голосовать этелик. Анан дагы эле Назгүл эжекебизге да голосовать эткенбиз. Анда Назгүл эже number 1, Назгүл эже number 2. Жайылма району Чүй-Токмок. Хорошо? Анда ким баарыңыздар көрдүңүздөр да, кандай болду? Баягы чисто совесть менен берелик голосование. Жайылма району Гүлзат эжебизге number 1. Анда несе экинчи эжебизге Чүй-Токмок. Бирок молодцы эжекелер, сиздерге чоң рахмат. Аябай молодцы сиздер. Байкелер коркотпош керек видеону негизи анча сиздерден массак. Жақсы. Анда несі? Кейінгі эжекебиз координатор, чаттыр. Шеп. Орысша айтқанда шеп тапалы. Қайсы районы? Координатор. Координатор эжебиз. Сиз қайсы районы? Кемин району. Чүй-Токмок району. Москва району. Москва району. Шарт етеді. Москва районында бар ғой. Ежек болсын. Даярмыз ба? Ежеке. Москва районында ежек. 1, 2, 3. Нұргүл эжебиз Кемин районунан биздин координаторубузга атайын эле уруттуруп койду окшойт да. Эжеси болду экен. Түшүнүп калдык бәрибиз. Ладно, анда эмесе кийинки биздин неге? Жок, бизде 6 командада, 2-ден 6 команда. Ошондо 2 команда кетти, 3-чү команда дагы 2 адам. Сиз кайсы район? Сиз Сокол. Сиз? Жок, Панфиловка менен неме Жайыл району бир. Жок, эме, в смысле, Панфилов менен Жайыл районунан бир адам чыкты да. Кечиресиз. Эжекебизге кол чаап коюңуздар. Сиздин атыңыз эже? Үмүт эже? Москвадан, Петровка. Сокол. Замир эжекебиз. Кандай эмесе колду алышып 3 дегенде баштайлы да. Анда эмесе, чыканактар бир болуп жатты. Сиз бериңиз. Анда эмесе 3. Эжекебизге кол чаап коюңуздар. Эжекебиздин командасы кана? Кол чаап турган командасы барбы киши? Белегиңиз болсун эжеке. Сокул. Рахмат эже сизге. Чоң рахмат. Кол чабыңдар. Кайсы? Сокулга? Москва. Сиз Жайыл менен Сокулук растарас наматрас. Кеттик. Бир жок байкелер амай. Биякта айымдар правила менен дум болгон менен сиздер да правиласыз да. Чыканакка бармак, мурунга мурун, көзгө көз. Кеттик. 1, 2. Даярсыңарбы? Элдер даяр экен. Биз даярбызбы? Ысыката сиздер даярсыңарбы? Координаторлар? Баарыбыз даяр экенбиздерчи? Кеттик. Ай, азамат. Байкелерибиз. Массаңы. Сокол
Тобулу Жайыл. Жайыл алып кетті ғой. Жайыл Форава да қойыңыз Байке. Байке, чоң рахмат сізге Белеңіз қатысқаныңызға. құт болсын Байке. Белеңіз құт болсын. Қол жабылар, Жайыл районы. Ананесе, кейінгі емені айындарға берелік. Біз еркектер постоянно бірінші орында жүріп көміп қалып тұрысты. Азырғы заманда айындар бірінші орында білесіңдер, да? Сіз жеке? Кемин районы. Мұнасы. Панфиловка, Кемин. Рас-на-рас, қалған өзіңер білесіңдер. Чықанаққа чықанақ, бармаққа бармақ. Кемин району, Панфилов району. Bir liniyada olsanız kaç sizin çıkanakta siz biraz ağırız bir olsanız değil mi? Ağır ağır. Siz bir, iki, üç. Hadi gelin gelin işte aldınız da. Belki ben düşman yoktu sizde. Кемин району ұтылған дейсіз? Ұтылды да отасы көп? Бойлы Риванышқа о. Кім çıkırdı сонда Риванышқа? Координатор жекеміз бе? Белеңіз құт Ладно, болсын жеке. қазір мен минутасы байқап тұрып. Чоң рахмат. Қол жағып қойыңыздар, Кемин районы. Андайынсы мырзалар, Байгелер. Данияр мырза үшінші жолы шығады. Бұл үшін бұл енді негізі жаңағы выступлениеға әндетілген екен да. Барысы байқадық та, байқағанда. Мұныз аялай мешет ететкен да. Ошондуктан муну абайлайбыз. Колуңа эстек эмес. Могуну абайлагыла. Бул кымбат. Бул кымбат. Муну төлөш керек. Ошондуктан абайлагыла. Келиңиздер. Бир чыканакка чыканак, тишке тиш, көзгө көз. Тоқсонбек мырза менен Данияр мырзанын беттеши. Келиңиздер. Бир. Баарыбыз тынчсаңыз, баарыбыз даярбызбы? Жанагы сөздөрдү кайталай берейинби? Жок, сразу эле. Кеттик банда? Анда кеттик. Данияр мырза. Тоқсонбек ағам қойып екен. Тоқсан байкелер. Бирөөңөр минесиңер, бирөөңөр жактасыңар. Андай болбойт, томай кол күрөш деген чисто оны. От плеча кол эле. Дан болуш керек. Келе, эркекче. Айындар эркекче күрөшөт андай, байкелер. Айындар эркекче күрөшөт. Анда мындай кол. Мындай кылып ал деп, удобный стол виноват да. Вечно бизде эркектерде ушундай, бирөө виноват болот постоянно, билесиңер да. Анда эмесе 1, 2, 3. Кайрале. 90 байке, 90. Кандай көрөсүңөр билбейм. Болбойт эже, эже айтып атат, болбойт депчи. Болбойт деп байкелеримде. Халтура дегенчи. Халтураны Москвада баарыбыз да түшүнөбүз. Халтура есть халтура. Зачем халтура? Тоқсонбек байкеме эмнени утуп атат десе, Ысык Ата районунан экен да. Койчу. Ушундай. Могу жерде бир нерсе бар да ушу катып атат да. Стол иттей виноват болуп. Башка стол бергилечи. Тамаша. Келди. Байкелер анда мындай кылалы. Анда сиздер бирөө салбасаңар. Болбойт. Башкаларды чыгарып да. Ысык Ата району менен Чүй Токмок районунда бир жолу Данияр мырза менен Тоқсонбек агабыздын кол күрөшүнө күбө болобу. 1, 2, 3. Жабышмай жок, жатмай жок, тырышмай жок, бырышмай жок. Келиңиздер, чисто эркекче кол менен кол. Ысык Ата. Координатор. Бейби. Калган айтпай койгой. Булар бир нерсе болот. Чүй Токмок менен целый исхаба ушундай. Тырышпы?
Байкелді. Қолды берші Байкел. Молодец. Данияр мырза азаматсыз. Ушунча айымдың координаторы болып жүрген Байкелші қол күресте ұтылып қалса шынында мен жаман болдым. Çok rahmat Байкел. Қол жауылар. Сөйтіп olma. Тоқтамбек байке отырмай тұрсаңыз, біз просто эле қонақты сыйлап қойдық да. Ысырады. Молодец, біз ысырады алып Молодец. Командный игрок. Орындықтан орын алып беріңіз Тоқсанбек. Çok rahmat. Ысырады. Анда қайра баштан, музыканы баласы жақсы береді. Билесіздер, Артын райондың бір-бірден сұлу айымдары билеп жатқан. Қолды, қошты, қол шап отырыңыздар. Туғандар. Стоп дегенде қолды қойды. Музыка тоқты болды. Столға отыра алмай қалған айымдар орныңыздан орын алыңыздар. Үш стол қалдырып қойсаңыздар. Үш стол қалдырыңыздар. Үш стол. Қана музыканы Тегерені отырыңыздар, тегерені жақын емес, отырпаңыздар, тура емес. Шаңду. Шаңдура. Шаңдура билеңіздер. Өтеке тұрыңыз болой. Шаңдура, айлаңыздар. Сұлу айымдарға. Siz kayak. Алтыным. Андан кейін музыкада болыңыздар. Шаңдура, айлаңыздар, айланып билеңіздер. Шаңдура билеңіздер. Үштүрі. Шаңдура билеңіздер. Қайра баштан музыканы қойғыла. Кім отырды ең бірінші? Музыканы қайра баштан қойғыз. Тыныштаныңыздар, залдарлар. Тыныштан отырыңыздар, сендерден сұра. Тыныштанып, көңіл бір отырыңыздар. Ежеке рахмат сізге. Bir stoldan olsunuz. Üç ayım aldım. Ең сұлулар. Şangıra bilekler, şangıra kızlardan bilekler. Stoldan alış bolumuzlar. Ежеке болды. Çok rahmat siz oyundan çıktınız. Otur, iki kız kaldı. İki su ayımız kaldı. Aylandılar.
Bildiler, bildiler. Tabii ki Siz biliyoruz abi. Siz ne yapıyorsunuz? Gülmira Çongemi Kemin. Siz kayakta. Kemin rayonu, Kolçalar. Siz kayakta. Sokuluk rayonundan. Kolçalılar. Kolçalar, Sokul rayonu. Bardığınızlara Google bergeniz için çok rahmat. Razılık lisemiz. Aslanın davasına verdik gezekti. Şuyu tokumu verdik gezekti. Kımbattуу бүгүн биздин Өркесенин катышуучулары ушу Ысык Ата районуна келип бергенсиңерге абдан ыраазыбыз. Бүгүнкү биздин Ысык Ата районунун эң улуу сакалдуу биздин апабыз, биз сыймыктанган эжекебиз Саадат эжеге бир 2 мүнөткө сөз бергенге уруксат этиңиздер. Аябай толкунданып турам. Барганга кутман кеч. Бардыгыңыздарды көрүп, ушунча сүйүнүп, ушунча толкунданып, ушунча сүйүнүп турам. Бул сүйүнүштүн күнөөсү бүгүнкү ыргесебиз, Ысык Атанын ыргесеси. Барган билесиңер, өткөндө Геминдин ыргесесинде айтканмын. Биз ушул Сары Өзөндү саздабай кеткенде 5 киши, 10 кишиден 15 киши болуп, азыр карагылачы зал толтура. Ушунча сүйүнүп, ушунча кубанып, ушунча баарыңарга ушул жаңы жылда баарыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөңүздөргө бакыт таалай, дастор колуңуздардан нан, узун өмүр, үйүңүздөрдө тонналаган көмүр болсун. Баарыңыздарды ешбергениңиздерге ушунча сыймыктанып отурам, сиздерге абдан чоң рахмат. Жакшы болдубу, жаман болдубу, жаман болсо ичиңерге катып калгыла, жакшы болсо сыртка чыгарып коюңуздар. Биринчи ыргесенин аягы аягына чыгып атат, конечно, эми муну улантуучулар чүйпөкмөк. Саадат эжеңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, Ысык Ата районунун элдик таланттарын тартуулаган эң сонун чыгармаларына, өнөрлөрүнө күбө болдуңуздар. Ушуну менен бүгүнкү өркесебизди жыйынтыктайбыз. Келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз сиздер менен коштошпой, Çok rahmat. кийинки өркесиде жолугушууну Аллахым насип этсин. Сак саламатта болуңуз. Çok rahmat. Bağrınızdan. Çok rahmat.